še nazaj. Kaj te malo prbitka zafrkava? Bo že delala. Ej, fantje, tole gre pa res naprej. Naprej gre med bloki, ampak je skoraj ne opičem, pa bo treba z nogam naprej. Netka, rok gre naprej. Pasažca je čist kratka. Samo malo se sklonaš, pa gre. Veš kva, če bi bila blezava, bi ti še verjela. Dobro smo jo odnesli s tem klancem. Kaj mi klanc? Ja, mi je če dalje bolj všeč. Ne odnehaj, ne odnehaj. Ne vem, je ta blok iz kamna ali iz blata? Kamen je sam mali blaten. Ajde, mi da se prvi mak.
prišel preblizu, da se ne zbudi. Kako se jaz poznam, je do kratkodlaki bilo trebušnik. Ne me basat, še ena pasaža, pa precej blatna. Kaj bi dala, da mi ne bilo treba tle skozi? A ste videla? Kakšno prijetno presenečenje. Mala dvorana, kako te imam rada. Pa res moja dvorana. Fantje, 3-0 za jamo. Nas je pripeljala nazaj skoraj do vhoda. Lep skoraj ne bi mogel biti. A smo frajerji ali ne? Evo, štrik nas še zmeri čaka. Hej, hej, jama deki! Oh, 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 oh.